March ni som pariat sang ni som ni panga thole ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te chu voin hian Ukraine chungchanga anin bedon ti puanania khovel ramro pui pahni president te hi mai chana in belovin phone mangin anin bedon ni in soyani nimin khan Russia ram thupuang tu Dmitry Peskov chuan president pahni te in biak tur thu hi a soi chianga hemi chungchang an zona chu Peskov chuan hei hi thilom dan mek chuania tholenia in biak nan nei theinan hian rom man na nein kan soi ho to ani atia president pahni te hian an in biak na hian engen soi don ti zona era chang pial thunga thil thleng tur chungchang hi kan soi chiam ngai lova president pahni te in biak na tur subject hi engma soi ho lok na omlo atiani hemi ma hian president Trump point voina Putin nen phone ma in biak na nen tum thu hi anrama cholni tlai khan Air Force One lu ma reporter ten an zona changin na soya tunkar top hian thil tam tak kan tia Ukraine in dona ti top tur hian ti thei kan nei em ti te po ngun takin kan thlirin kan ngai tu mek zela kan thei mai theya kan thei lo mai thei boka chuti lai chon chance thata kero kan nei ni in ka hria ati Putin nen hian eng thil ngen saidon ti zona chu Trump hian ram chungchang kan soyanga power siam chua chungchang te po kan soyang Ukraine le Russia chungchang a hian thil tam tak soi ho lo ni to a chu in hena po kan puang chuak zelani rohlu in sem dan tur te po kan soyang atia Russia in Ukraine rama chu sakte Ukraine boina power plant an in ti chet sakte po Putin nen hian an soi dun don nia ngai thein na changani nimin lama pon tongin Yemen a helpol chaktak Houthi te chuan an soilok ang ngei ni US laka phuba an la zui ngala darkar somni paliliam ta chung khan tui puisen marlama ommek US in dolong lian USS Harry S. Truman le helong lian in a kentel in dolong dang te chu missile le drone mangin an beya ama sajoka hian Houthi te chuan missile le drone som pariat mangin US aircraft carrier hian beiti an soya avoi ni na po hian ti nge ani thu sein an telegram channel a Houthi thu puang tu chuan US in dolong an beina chan chu America in an raman beiwangani ti apuang ani hatila hian US President Donald Trump chuan Houthi ten Red Sea an long bei an top ma chuan Yemen ram chu bom hmanga bei chun zom zelan tum thu a soinona Houthi firfiak te laka hian ral thuam hlau ompo an hmangang ti a soibok Iran pui Houthi helpol te hian US thona ten Yemen an beina thizat chu somnga pathuman tling to ti an puanga Houthi Health Ministry thu puang tu Anis al-Asbahi chuan exa post siamin US beina wanga thizati somnga pathuman tling to a thizinga hian no pangpanga le meichia pani an tel ti a soya liamzat po official a puang chiangin somkwa pariat an ni thu a soibokani United Nations chuan US le Houthi te hi sipai chakna hmanga in beiton lo turin nangena UN Secretary General Antonio Guterres a thu puang tu Stephen Dujarric chuan US in Houthi te thu hnuai om Yemen rama bom hi poi kan ti hle a thina le mitam tak hliam torna thlengani hetila hian Houthi ten Red Sea long ten beichun zom zel po hi poi kan ti hle ani ati country nomram Pakistan lama in peng thut teang tunla hian Pakistan chuan tui hnuai long submarine chu China rama tangin a dong meka China rama tang hian Pakistan chuan submarine pariat a dong dona Pakistan hi China ram poisa pu ka nung ve ram an ni a heti chunga China hne tanga tui hnuai long a leile tur hian ngai ven a hlo hle ani China in Pakistan hne na submarine pek tur hi Hangor class diesel electric attack submarine ni in China chuan Arabian Sea le Indian Ocean ama long da arem chan si lo wangin asangoi zon pui Pakistan hne na peta nia ngai ani a he submarine hi angang chiang e ti hriat chian ala ni lawa China tui hnuai long 039A submarine na thok tu somthum pariat ba ka sipai tha pariat te phur thei torpedo le anti-ship missile manga thuam ni in Indiaram News Agency te chuan an soya he submarine hi China ram Hubei province a Wuhan a siamani a Daily Excelsior chuan heng submarine te hi ka liam ta ni nga ni khan Wuhan a China Shipbuilding Industry Corporation longtuk na hmuna tangin Pakistan ram lampan puyani antia heng long pariat leinan hian Pakistan chuan US dollar tu le ding on nga vela seng don ni in soyani China le Pakistan te hian nikum December thla khan submarine chungchanga hian in rem na nein Hangor class submarine pariat zinga pali hi China rama siamin adang pali chu Karachi a China thiam na mangin siam ani thungang
China hian Pakistan hena hian in dolong chuan rangchi frigate pali tunlai berbera lo peto boka kumnga liamta chunga Pakistan ral thuam leiza somriat pakhat zet chu China ramatrangan leiani a Pakistan chu China ramin ral thuam marhalna lian ber ani mekani heti la hian Pakistan hian China hna tang hian dollar tluk leding on somni pakwa zet lo na la to a karma salok po khan China hian dollar tluk leding on ni apuk tir ni in Pakistan ram chanchin bu don chuan an ziakani Pakistan hian China ram poisa heti zata batba ka hian World Bank katangin dollar tluk leding on somni pathum point panga ba meka Asian Development Bank katangin dollar tluk leding on som pakwa point paruk pathum ba mek boka Saudi Arabia poisa dollar tluk leding on kwa point pakhat paruk ba mek bok ani Chalni khan New Zealand Prime Minister Christopher Luxon chuan ninga cham turin India ram maron thlenga Nimin khan New Delhi Raisina dialogue ka Luxon chuan India in UN Security Council a permanent member ni tuma beina chu New Zealand in a support thu asoi Prime Minister Luxon chuan India le New Zealand chu kumzani chuangzet in heng renga kaldun to an ni ti in konghrang rang soisen lawa thok dun la in mamo ton an ni ti in ani telin rampani te inkar hi thazwal zelani atibok Luxon le Prime Minister Narendra Modi te chu New Delhi inbe in rampani inkar thodun na thil rang an soiduna Luxon hian MP te company lian ho tu te professional cricketer te le online influencer te thlengaron hruain hei hian rampani te inkara inzomna thatzia le an thodun na zauzia lan tir chiang hle ome Nimin khan Rwanda chon Democratic Republic of Congo DRC boina an hmalang nan soisela wangin an rama Belgium ram palai te chu darkar somli pariat chunga an ram chu san turin an hria tira Belgium chuan Rwanda sarkar hmalang na hi chang le tin an rama Rwanda palai chu an ram chu san turin an hria tir ve ngal DRC a hian boina lian taka chuak meka kumin kumtir khan M23 helpol te chuan DRC sarkar dawin an ram khochak lam leilung hausak na nga tak munzau tak chuan thu hnuaya an da M23 helpol hi Rwanda sarkar in an puiten ni a tunhaya Belgium chuan DRC a boina chuaka mo phurtu te chu khovel ram tang rual ten rek tha ti thu asoya chu Rwanda President Paul Kagame chuan ngai ho hlea hetiang hian ma alata a rampani inkar hi a thalo viawani UN report in a tarlan danin M23 helpol te hian si paisangli velan neya heng helpol te hi Rwanda sarkar puile thunun an ni ti ania Rwanda chuan DRC ram boina anin rollo ti sain DRC an ham pakhat hutu helpol te chuan Rwanda sarkar laka harsatnan siam thina wangin an ram veng him turin ma an lani in an soi ve thungani DRC boina wanghian mi sang sari velin nunna chan to ni in Congolese sarkar chuan an soya khovel ram dangte in rol turin an ngena hetila hian DRC le M23 helpol te chuan voina Angola rama in biakna nei tura palai an tir don thu an soyani Bahzar lo thira wangin kan lome